Danes imam zelo zgodno delo, Nadi imam popoldne, danes imam pa ob 11. Tako da cel dan bom to delala, potem gremo pa z Nino na hokejsko tekmo. Jaz še nikoli nisem bila na hokejski tekmi in se ful veselim nekaj novega videti, pa rada imam šport, tako da ja, videli, kako bo to šlo. Igrata pa Olimpija Ljubljana pa Dunaj Capitals, ne vem. Tako da ja, se veselim. Zdaj pa moram si hitra hrana narediti, jajca tako ponadi in pol začnemo. Kaj glasno. Čakam še Nino. Pa jaz bi si rada dala na ličko nekega zmajčka. Čujo! Ja! A boš šel vlog? Tako malo. Zmajčka? Ja. Wow! Aj! Kaka ljubka si, grešala! Pogrešala sem te! Ja! Oprosti mi si! In ko spice rabim nujno. Evo, picika je ready. Špinačna, sirova. Pozabila sem dati salami, ker pa dobro, vse bo dobro. Tako da ne mlačno. Včeraj je bilo tako fajn na tekmi. Vzdušje je bilo res bolano in bile smo res tako v srčju te fan cone in original bi mogle biti na levi strani.
pa bi mogla čez full folka iti. In pol smo videli na desni oziroma v sredini, tam da je še full placa, pa smo rekli, da gremo tja, če pa kdo pride, se pa omaknemo. In smo res bili v srčju navijačev, tako da smo skozi stali, peli te njihove čente, ko smo se jih, po moje 10 različnih je bilo in nekaj smo se jih kar naučili. In v glavnem, na koncu smo zmagali 8-1, full je bilo fajn. Jaz bi še kar nekako tekmo šla, ta energija od teh navijačev te res potegnila, pa ni bilo nobenega kaj pretiranega obnašanja, ko sem slišala, da na hokej tekmo se tepejo, mogoče igralci. Teda zmagali smo 8-1 proti Dunaju, to je bilo. Po tekmi sem šla domov, sem srečna, da sem šla s trolo, ker je bila taka gužva, da ne bi niti imela kje parkirati in na bus sem šla in to je bilo to. Dan sem imela večino dneva, sem preživela za knjigo, YouTube sem gledala, z Miko sem bila. Zdaj si bom šla narediti solato, ko sem vam zanč nekaj na hitro razlagala. Pol pa gremo v trgovino po par sestavin, ker bom danes prvič pekla tak jesenski recept in to sladek. In sicer imam shranjen recept pumpkin spice latte torta oziroma biskvit pa mascarpone čez. To bo tako dobro. Moram še narediti bučki in pire, imam 2 te Hokkaido buči, tako da bomo to naredili, pa rada bi tudi naredila pumpkin spice sirup, da bo zraven kao ali pa tudi če kaj spečeš, tako da ful se veselim, pa bomo imeli spet eno tako soboto chill dan, ker je moj fraj dan. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, be into myself and sit inside. Oj, to je bilo zelo dobro. Edino, kar bi zamenjala naslednjič, ko jo delam, je, da ne dam balzamičnega kisa. Se mi zdi, da bučno olje je že tako dosti močno in bi bil navaden kis čist dosti, ne rabi še balzamičnega, se malo tepejo okusi, drugače pa ful dobra solata, tako nasidna. Zdaj pa gremo v trgovino po maslo, pa mleko, pa take stvari. Evo, nakup je opravljen, jabolke sem še kupila, maslo, klinčke mlete, pa cimet, to bom ziher še rabila za peko, pa mascarpone, z kar velikega vzela, ker ta mali je bil ista cena. Še eno bučo, eno smetano za stepanje, pa alpsko mleko. Tako da, dajmo se lotiti. Prva stvar, ki jo bom naredila, je pumpkin spice, ker rabimo za vse, za sirup, za peko, tako da bom to najprej zmešala. Moj glažek, ko ga vsako leto uporabljam, jaz naredim tako na približno. Razmerja so taka, da je vedno največ cimeta. Pokažem. Recimo, torej 3 kopaste žlice cimeta, damo klinčkov 1 žlico, packam, muškatnega oreščka 1,5 žlice približno. Kardamom ni nujno, eni recepti ga imajo, eni ne, jaz bom dala, ker ga imam, čisto malo isto, bom pa dodala še malo ingverja. In imamo pumpkin spice. Dobro. Najprej moram buče speči, tako da jih bomo sčistili pa dali v pečico. Vedno zmučkam papir za to, da pol stoji tako hočem. Zdaj, če bi delala juho, bi olup posla oziroma porezala stran, ker pač ni v redu in ga res v redu umila, ampak ker bom zdaj samo izdobla, ne bom olupa uporabila, ker je bolj za peko in to ne umivam buče. Iskreno, nem kaj boš, da jih obrnem malo gor. Si bom dol. Imam pa na 200 stopinj, pa bom sproti videla, koliko cajta se to peče. Po moje ne pol ure bo že.
Evo, to, ki je prišlo ven, ono bučo, ko sem kupila danes, se mi zdi, je taka bolj trda bila, nama bi rabila več cajt, ali je pač sem malo drugačna. Zdaj bom pa jaz to s paličnim malo zmiksala, da bo res gladko pa tako fajno. Every morning after feels the same. I know I only have myself to blame for drinking way too much. I guess I got caught up. Can someone make this headache go away? We were dancing in the dark with a feeling in our hearts. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark with a feeling in our hearts. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Wow, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wow, oh, oh. Oh my god, res je dober, tako da komaj čakam, kaj bo jutri, ko ga sprovam. Ja, ni to, preveč je zbit. Dobro je. Sam tekstura ni prav, ni fluffy, ne. Če vas skrbijo buče, jaz sem se že pekla par let s bučami, pa sem tudi vedno bila ono, ne bom buče v sladice dala, ampak so sladke in naredijo sočno. Dodaja ta jesenski okus, ni pa ono naš občutek, da bučo ješ, če veste, kaj mislim. Definitivno bi to rada probala še enkrat, počasi. Da sem preveč stvari hkrati delala. Preveč stvari je bilo, preveč receptov, da sem tudi kaj zasrala, ne vem. Moram si v redu zapisati, pa ja, ampak okus je pa zelo dober. Ja bi še več kreme dodala. Evo, zdaj pa že počasi postaja podobno zmaju. Bo še kar nekaj dela, ampak ja, počasi je vztrajno. To je samo podpora za brado, ker je pretežko in se bolj preveč upogne. Tukaj bo še ful več teh rogov prišlo, oziroma teksture po koži, tu bo še taka krila, v glavnem ful je še dela. Zdaj pa pogledajte drugo stran, ko še ni narejena. V glavnem, ful je zabavno, ful je rada kiparjem, tako da se veselim še malo več tega naslednji teden. Za večerjo pa stanki gyro bowle, ki sem jo zadnjič naredila. In tako se veselim, lačna sem. Grem gledat Eurobasket finale zdaj. Vse sem pospravila, od kiparjenja je bilo kar vedno je toliko za pospraviti. Jaz bi ful več kiparila, če ne bi to bilo tako umazano, pa plac rabiš, pa tako naprej, ampak vsake toliko pa se žrtvujem, oziroma svoj plac žrtvujem za to. Dobro, gremo zdaj jaz dost govorenja, malo sline cedijo. Evo, z Miko gremo na Koroško, na trgatev. Zdaj sem že par let zamudila trgatev, ali pač nima bilo glih takrat doma, ker v enem dnevu vse naredimo. Letos smo pa splanirali, da prijem domov. Hotela sem sicer bolj hiter štartati, ampak žal moram čakati, da Mika gre na WC, če ne smo pol obe živčne in pol se dere in po možnosti se plula. Tako da gremo zdaj na pot hitre. En zelo hiter sendvič sem si naredila z zelenjavno posebno kruhom pa sirom, ker jih moram pojesti. Letos je ful belega grozdja, bolj kot kadarkoli. Dobro, gremo.
Evo, moj prvi ajmer. So dehydrated, don't know what to say. You were sleeping by my side. What did I do last night? Can someone make this headache go away? Male, loco, bischi so se ti preso un bischi potuti si oh si ti chiudi potuti Marle poglioca quelle che fa sitti oh quelle che fa sitti lo che mo gusta ma se ti più oh ma che fa che lepi sitti poglioca so oh sitti oh big boy sitti oh big boy Lupska dao mi. Evo, to je mašina, ko loči grozdje od stebla. Evo, tu skozi gre grozdje. Bolj pa dobiš sam grozdje, no. Tukaj pa tudi stebla pač letijo bek in ja, ne rabiš nič na roko delati, no. To pač moraš zagnati. Tako da, ja, pol pa to 3 dni pustimo, preden se preša. To pa bom zamudila, na žalost. Every morning after feels the same. I know I only have myself to blame. But drinking way too much, I guess I got caught up. Can someone make this headache go away? We were dancing in the dark with a view. Ja, to je za eno. Ja. Vodo zavremo. Ka? A to tak malo na toliko. Kuhati se mora 20 ali 30 minut. Torej 20 minut. Zdaj pa dobiš servieto, pa probaš, če se da kaj odliti. Če pa ne, je pa v redu. Malo. Skoraj nič. Bom probala zdaj s kuhljo. Zelo suho. Ja. Mešaš, dokler da ni več. Se tako toplotno obdelala moka, veš. Kako veš, ko tako drobiš. Evo, to že lahko šlaš. Tega. Kaki model si ti? Dobro jutro. Nisem stala, tako da sem še malo zabuhla. Spet sem prehlajena. Danes bi se mogla z Nino dobiti pa iti na ta pumpkin patch. Ona bi pol tu prespala, pa bi gledala film in imela tak jesenski večer. Ampak sem rekla, ne se ona odloči, a bo tvegala, da se prehladi, ker ima dopust, pa ful dela, tako da smo pol rekla, dajmo reš pol enkrat. V glavnem, to pomeni, da imam jaz danes fraj dan, kar je super, ker pol imam kar pester vikend. Vsak dan streamam v nedeljo 12 ur, plus še filmski večer imamo, tako da imam danes izkoristila, da ta fraj dan moram iti po hrano za Miko, ta zeleni čaj bi mogla iti kupiti, sem se tako ful ne da obeti, zdaj sem, ja, ne v glavnem, vse se znam, imam, hoče bi šla na Šmarno, pa če se dobro počutim, sam nos imam zapit pa kašljam, ni ono, da se slabo počutim. V glavnem, dobro jutro, danes je četrtek, pospraviti moram zadnji cote, ker sem prišla od starše včeraj in ja, kuhna je tudi v rasulu. Pela najprej topol pa gremo dalje. Poglejte moj Miko kozi. Glej, kak si cute. Imaš dekico. Poglej. Je si cute? Ha? Ti si najbolj cute.
Wow. Wow, Mika, sploh mi nimaš rada. Ful bi imela to oblečeno, sam je pretoplo. Malo probavam, kako bi kombinirala ta brezrokavnik, pa nije modrca, gre tako da je malo čudno. Taka bela srajca je bila cool, sam to je taka kratka, ko ima te. Jih moram bolj nekako skrit. Nimam kakve druge bele majice, ali pa kakva navadna majica bi tudi bila, ampak se mi zdi, da to, ko ima vratnik, zgleda boljš. V glavnem, jaz sem se najedla, brala sem knjigo, ful sem padla na tudi ta pumpkin spice. Zdaj sem se spravila, da se malo boljš počutim, se mi zdi, da fulkrat, ko imam fraj dneve, se ne rada, oziroma si ne vzamem vse, da se naličim in bolj, se mi zdi, da se boljš počutim, ko se. V glavnem, moram zdaj najti, kaj bom oblekla, po mojem moram eno kratko majico dati, ker je nažalost še pretoplo, ampak sem še malo. Naslednji teden sem že videla, da bo 16 stopinj, tako da končno bom zamenjala cote v omari, ker zdaj imam še vedno poletne, oziroma tako mešano. Dobro, gremo najti neko bolj primerno vremeno opcijo. Ok, sprememba plana, ta srajca, ki jo tudi skoro nikoli ne nosim. Taka lahka je, se mi pa zdi, da je barva taka bolj, mogoče jesenska. Prav se nisem navajena v srajco, sam bolj bi rada tako imela nek stil, sam in so vsi različni stili so mi všeč. Ful različni, a ne, in jaz si kupim, kar je meni všeč, ampak če bi me videl en dan, kak sem oblečena, pol drug dan bi mislila, da nisem ista oseba. Isto z muziko, pač meni je taka različna muzika všeč, da. Videla sem te, da si bila čisto krivljena. Bravo, eno ledeno kavo brez sirupa, prosim. Brez sirupa? Ja. Smetanova, ja. Ja. Ok. To je to. S kartico. We got him. Čekaj, se malo stavim, da ne bom kaj se srala. Imam nizek glas, ko sem prehlajena, tako bi pela Baby, lock them door and turn them lights down low. Put the music on, it's soft, it's low. First things first, gremo po čaj. To mi je vedno tako annoying. Zato, ker je vedno isti trgovec in se mi zdi, da sem skozi tam. Namesto, da bi si kupila 2 čaja, pa dala mir. Ne, enega po enega si kupujem. Rada bi si kupila jesensko svečo, tako da bom šla v Primark, ker vem, da tam imajo ful. Imam samo eno, še tista gre proti koncu, tako da to mi izgovor. Sliša majnega ježka. Še ga imajo. Veste pa, sveče, ta je ogromna. Božične stvari. Ups. To pa še ne. Sam pred Natašo naj boš. 6. Ste gledali, kdaj je Buffy izganjaka vampirja? Nekje sem videla, na TikToku, da naj bi imeli midve z mamo pižamo, torej Girl More Girls, but ne vidim ki.
Kaj pižame tako ful bolj zabavno kupovati, kot karkoli drugo. Klara? Ja. Vrni, ne bomo imeli tega vedeti. 12, okej, ni bad za plašček. In če sem že glih tukaj, gremo še en skok. Sincaj. Zato sem jaz šla avgusta kupovati jesensko dekoracijo, ker je že božič tukaj. Ampak tudi jesen je še tukaj, tako da cute. Ta diši po jeseni. Sem šla v Kik, pa me je čist razočaral. Čist vse je že božično, en mali delček je bil jesen, Halloween. Ter domu tedna bo totalna gužva. Po 3 uri se začne zelo dosedati. Evo, to so moji nakupi, najbolj se veselim pižame, 100% bombašje. Imeli so različne, ene druge so mi sicer bile bolj všeč, kar se tiče spodnjega dela, ampak mi je majica ta bila bolj všeč, da je bolj enostavna, pa ima en ta listek vezen, pa tudi te hlače so v bistvu ful lepe. Tako da všeč mi je, ker so dolge hlače, kratka majica in je glih tak prav za, pač, da mi ni prevroče, ko spim. Pol po zimi imam itak druge pižame, ampak tak se mi zdi, da je ta kombinacija dolgi pa kratki rokavi v nulo za zdaj. Seveda, imeli so spet ful mojih krožnikov, zgleda so dobili nazaj to zalogo, ker so še drugi krožniki vsi bili, kot ste videli, tako da mogla sem vzeti, očitno mi je bil namenjen. Sem pa že šla do poštengah, da grem na blagajno in vidim razpoko in sem bila, ne smem ponoviti napake, gremo nazaj. Tako da, so ti tak občutljivi malo ali ka, in sem pol nazaj šla pa vzela celega. Pol ta sveča iz Primarka, sicer ni ful tak jesenski, ampak izgleda jesensko, pa ful diši, tako da sem rekla, vseeno bi ga vzela, pol sem pa tako res bolj jesensko vzela še v Sinsaju, pumpkin pie. Sem pa videla v DM-u pumpkin spice, 55 centov je bilo, in sem rekla, moram probati, čeprav jaz svojega naredim, ampak vseeno, ta ima 71% buče v prahu, tako da ima tudi bučo, da ni samo cimet, muškatni orešček, klinček, ingver, piment, tega sicer nisem dodala v moj pumpkin spice, tako da so začimbe in buče v prahu not. In je za peko, za kave, pa mislim, da je sladko. Ja, malo je sladko. Ampak ja, tako sem rekla, da probam, da vam povem, če se komu ne da svojega zmešati, če že imate začimbe, pa lahko. Poglejte to. Smečkice, moje lase imaš pozad. Poglejte to, vroča muca. Kak si vroča, Miša. Ti si moja Miša. Zadnjič sem rekla, da sem si svetli korektor kupila, nisem si ga. Sem ga nekje mogla pač zapraviti v trgovini, ko sem stvari gledala in sem dan šla v DM hitro enega svetlega vzeti. Pa še eno kremo za obraz, ker zmanjkuje. Pa moj čaj, ne vem, bi se ga odvadila pit, ker pač je drag. Ful bi rada to pižamo danes imela, ker sem jo moram oprati, tako da po mojem bom dala stvari prati, ker imam itak neki cod za sprati. Jutri bom pa že lahko grmela, čeprav tudi danes, ker je ful toplo, mogoče se pa na soncu hitro posuši. Sem prej, da bo uprano, mogoče že sonce ne bo, bla bla bla. S to govorim. Vi sploh ne vete, koliko jaz izrežem mojega govorenja. Drugač, da noben več ne bi gledal. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house, I'm just wasted on the couch, 'cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stay. Moj najljubši del dneva, ko sonce tako lepo posveti. Še ljubši del pa je, ko jem pasulj. Da ni bilo treba kuhati, sem si pa v Hofrenu štručko vzela, ker kruh bo šele jutri. Mimogrede, moram ga zdaj oblikovati, tako da vse že čaka, ampak bom najprej pojedla.
beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Prejšnji teden sem spekla svoj prvi jesenski recept in je vse šlo narobe, ker sem delala 3 stvari hkrati, napaka. Del je eno, pa je naredi dobro, tako da danes ga ponovim, ker sem trmasta in ful zgleda dobro, pa še sestavine imam. Tako da bom naredila pumpkin spice, biskvit. Stvari, ki so take mogoče malo bolj posebne, je pumpkin spice, ki ga sama zmešam. Bom dala pa recept še tukaj vpis, če koga zanima. Pa bučkin pire, ki pa ga že imam pripravljenega od zadnjič, tako da bo v bistvu ful lahko sem skuhamo, malo vezeve, polor si bom kar dala. I know the hour's getting late. I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing, from drunken nights to Sunday mornings, and how you smile at me. Wish you'd stay. Drugače to ni treba posebej delati, ampak mene je strah, da se ne bo dosti napihnalo, ker zadnjič sem imela ful tako zbito testo in sem rekla, da bom maslo na sobni temperaturi s polovico cukra skupaj zmešala, pa jajca z polovico cukra. Mimogrede, v tem receptu je ful cukra, tak 300 gramov, jaz sem ga dala manj, pa še vedno se mi zdi ful, tako da ne vem, imejte to v misli. Najprej bom zbila jajca z cukrom, da se res napihne, potem bom to naredila, potem bom pa združila. Ja, dajmo še najprej, preden da to naredim, hočem še zmeriti vse suhe sestavine. Sode dam čisto malo, nekaj takega. Ciljnega dam pa eno pa pol žličke. Zelo pomembna zadeva. Pumpkin spice. Daš eno žlico, bom jaz kar z žličko to naredila, tako da jim reči 3 žličke, da je ena žlička, nekaj takega. In suhe sestavine so zmešane. Stay here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay here right with me. I can't shake that. Ko sem bila mala, pa nismo imeli nič sladkega doma, sem si naredila cukr pa jajco. V bistvu je bilo to. Zmikso si srojo jajco s cukrom in si jedo na žlico. Sliši se ful, what? Ampak je ful dobro. A priporočam je srojo jajce, ne, ampak I like to live dangerously. Then we say goodbye too soon. Ali sem se zakalkulirala. Jaz bi rada v te skledi mešala vse. Sem pa dala suho sem. Suho bi mogla dati sem, da pol usujem vse. Maslo. In jajce. Pečico moram prižgati na 180. 35 do 38 minut. Na nizki hitrosti počasi vmešavaš moko ali pa kar z roko mešaš. Jaz bom kar z mikserjem polažje, pa še presijala bom moko. Oh my god, pire moram dodati. Pire. 240. Razmišljam, da bi še malo tega mojega sirupa dodala. Zakaj pa ne, ker ima vse sestavine, ki jih rabimo. In za malo dodatnega umfa. Umf. Beside me, this isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay.
me, I can't shake that feeling. To pa že bolj zgleda, le to. Znam, če je bilo ful redko, no, zakaj. Drugič lahko še manj cukra dam, 100%. To je bolj čisto po okusu, sam ti ameriški recepti so dajo tako malo too much. Trusting your instincts, realize that knowing looks different to each. When living authentic, do more exploring. Je pa še čas, da zmiksam mascarpone, pa malo vanilija, sladkorja. Bom kar tu zmešala v te posodice. Ne bom dala ful cukra, ker se mi zdi, da že itak biskvit ful sladek in mislim, da ne rabimo več sladkorja. Bom dala pa še malo tega sirupa, ker ga zdaj dajem povsod, ker je ful zabavno. You're deeper than knowing just what is essential for life that is thriving. Go deep, mute out the chatter, feel it, burn off the fire, let go until there's peace to your core. Live a life you adore. Nisha. Silence the noise away from the program, removing performance, true self all that's standing. Evo, pa sem še naredila en neplaniran projekt, ti so najboljši, ker ko si nekaj planiram, sem bolj pod pritiskom. Če pa je čist mimo grede, je pa fajn, tako da hladilnik je spucan in zorganiziran. Zdaj pa mislim, da lahko jaz namažem moj mascarpone. No, nisem snemala, bo sem žalostna, v glavnem. Mogoče bi bilo boljš, da bi jaz ta vršiček malo odrezala, da bi bilo ravno, ampak to je bolj estetske narave. Malo bom še te bučkine začimbe, pumpkin spice, posula. Zdaj pa je čas, da mi to prerežemo. Cutie. Oh my god. Kriminalno dobro. Poglejte to. Kak je puhasto. Ta krema pa tako vse združi. Tukaj se vlog zaključuje. Jaz sem se prav smejala, ko sem one hokejske klipe montirala, ko si tam v dvorani sebe ne slišiš in pa ko to poslušaš izven dvorane, slišiš, kako glasno si se dera. Ni čudno, da sem zbolela teh bacilov pa dretja. Še to uradno je jesen, tako da uživite jesen. Čau! Missing someone.